Aratutu mutugo, umutugo murini. Dura n'abasura bagigitega. Mama wanje ararira, bene wanje arasika. Nanje ndiwanganya kuko ndi umugabo, kuko ndi umugabo. Ndi umukristu mwiza pe, numva mwiza nuname. Ndayumva kuwa Mungu. Salut la famille, on est l'équipe Visit Burundi et nous aimerions vous informer que nous nous dirigeons vers la province de Bubanza pour une visite de travail, pour repérer les différents sites et attractions touristiques de Bubanza pour les mettre en valeur, car on a des projets futurs comme dans les cadres du projet Tembero Burundi. C'est comme ça, on se dirige vers là-bas en collaboration avec tous les corps administratifs de la province de Bubanza. Je nitwa Kiganahe Gabriel mvuka ngahe Muhanzi muri ntara ya Bubanza muri komine ya Bubanza. Mbo jewe rero twaraganiriye cyane n'umwuzukuru wa Kirima yitwa Jafeti. Umwuzukuru wa Kirima naramubaje neza ntimbe uru rubugo we byagenze gute. Niwe yambarira ati je sokuru ati Kirima ati imbere yuko avuye nk'ingozi canke n'ahandi yaruhukira ngahe Muhanza. Ataruhukiye ngahe Muhanza rero ati yaraza akicara ngaha kuririwe mubona inyuma. Ati nawe bagaca yicaye ngaha atakabanza karuhuka ati kugira ngo umwanya urahera agaca bamushira akantuze agatebe hajya k'igiti, intebe y'igiti ya kera ati akabarabuguza n'abaganwa biwe. None yabategereje iki ati wabona umwami ati haragera aho yicara ngaha akamara iminsi aho rero we yacarara hajya amashuri ari hajya niho hari urugo rwiwe hariho urugo rw'ibiti by'imigoti hari ibiti by'imigoti. Ati rero akaja kuryama hatagiye kuryama ati njoreke ziwe n'abandi ati bamwe bakaguma ngaha abandi bakaguma hajya ati kandi icari cyamunezera kwicara ngaha ati yararaba Kongo akaraba hariya mu Cibitoki akaraba hariya mu Zabukinanyana akaraba hariya ati hose ahamubera harabona neza cyane. Babuguza ntego hagarara hejuru y'umwami yarafukama nyene babona icyubahiro yarafukama cyo n'utunogo bari bagize kugira ashire y'amavi ntihabuze nk'ikintu basatsamwe agafukama ko muri nyatunogo agaca guzanya n'umwami. Ashikino uyu mwana mutoyi muri 68 Ino rero nahutangaga ndaganira n'abantu bakurambere hariho batama bandawukazi hariya mu bigabiro. Niko turaganira bariko baraganira rero akatubwira ati tukabaza tutembega aho hantu ku rubugu rw'umwami ati bisigura iki. Hajya nka twebwe urumva tukiri abana tutarabitegera neza umwami cyarico. Ati hajya umwami yarava mu gihugu hagati atakaza ati n'ingabo nyinshi arabaza baje guhiga baje kugendagenda kuraba n'imitumba yose ingene imeze ati bagashikira rero kuri rya bibe bavuga kunduze ku rubugu karije ku rubugu rero ati niko bose bashika bakagandagaza ati kandi ati n'amateka manini ati niyo yarangurira ati kera rero ati nk'abakobwa bariko baratubwira ati nk'abakobwa batwaye inda zishusha ati hari yepfo ati hari ibenga ati iryo benga rero
ati umukobwa yahumaganye agatwara iyo nda niyo bacamujyana hariya epfo n'ubu hitwa mu rya Kirima hariya epfo ati hama rero ati amateko yose yayarangurira harya ati abangageze kuja kuryama ayantu mu bigabiro harya niho bacavuga ngo ni mu kigabiro c'umwami niho rero yacaru yaruhukira avuye na ruguru yaza gufata akandi zakayaga ngaha aje kubarateramira ngaha aja ava hariya akihweza intara nyene hamera mugabo nkaho hose hari akira amashamba. Visit Burundi dufise ihangiro ryo gukundisha igihugu abene gihugu n'abandi bantu batari abarundi kugira ngo bakimenye. Narose mbaye inyange kunasimbira mu kirere kunasimbiye mu kirere ndatanga imana mu ijuru natanze imana mu ijuru urarota nduri imana urarota nduri imana wakaroso bayimana washubije impfuvyi banyina